ngasi yam tangai phadana Manipur Pradesh Congress Committee gi maikei degi wafam khardang sengdok nabagi khudong chawat lawjage maramdi Manipur lengak te yawba yamna honorable Sar Minister amakhakna अखोगी लुचिंग पुरेल ओइबिरिबा राहुल गांधी जी ना इम्फाल दा मणिपुर दा कोइरकपा नी अदुगा लैरिब इरांग असि प्रोवोकेशन तोबा लापनी हाइबा गुंबा चिंबा वाफम कर फोंदोखिबसि इज अ वेरी अपसेट तवैदबा मसुं हायनिंगदबा वाफम खरगी तंगाई फदना वाफम खर थमदबा यादबदगी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पुनमकु अखोइना उनबगी खुदोंग चाबसी लौजबनी आई याम तेना वाफम मरी मंगागुमदंग याम सुचनजरगा थमजगे अहानब पॉइंट भारतीय जनता पार्टी ngasi मणिपुर की लेंगाक असिनदी मणिपुर थुगाइनबगीदमक्ता कांग्रेस पार्टी ना मैनिफेस्टो द यावखरे हाइना हेक हाइ मसी मोइना आथ खंगदब नतरगा पाबदा लौसनबा हैतबगी वाफम माली ngarang statement phungbigiba press briefing tawbigiba mantri masamak sisu budhi loksing mangal khara watpa lai laisugi mangal khara watpa gumbagi mawong da uthok pirai manifesto da yaw bharabani manipur kaina na ba ka hata haijeleba tasembadi manifesto se ngasi gi tanjasi lojeraga para number 5 north eastern state haiba contains adugi manung da yawbachi mana haididi number 5 the situation in Manipur has gone from bad to worse maya punam na khambire bad haibase apabanate phatte haibani worse je amu hena phatte haibani mantri masana khanggadabdi garmar haibamata tongan ba sellable naina lai afaba khara phaba amu ena phaba ipuमुगी कांगुना दी गुड गुटर गुटेस का हाइगुम तवे अदुगुम नतबा गुड बेस का हाइबा तोंगान बा वहान थोक लेजबदु मंत्री खंगम दबा याय मरमदी मंगाल खरो वाटपदगोम तवे मसिना हाइरिदी फत्तबदगी हेन फत्तरे ड्यू टू द कोलस नेग्लेक्ट ऑफ द बीजेपी पब्लिक NDA गवर्नमेंट कांग्रेस विल रिमूव असिगुबा हेंजन न फत्रबचे कांग्रेस ना लौथोकनी द प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट फॉर विथ एंड हेल द वुंड्स बिटवीन द कम्युनिटीज अखोगी लैपाक की मियाम सिंगसिदा हेना याम थीना सोक्चल लकदब ओइरगदी अखोइना लौथोकनी करीबुनो लौथोकदबदी वी विल अपॉइंट अखोइना खनगनी ए रिकंसिलिएशन कमीशन अमुक हन तंगदू लेताब लाकनबगीदमक्ता कमीशन अमा सेंबनी टू ब्रिंग पोरकनबगीदमक ए पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट राजनीति की ओइबा मवोंग अमसुंग लैंगाक लोनगी मवोंगदा हंजल हंगनब होनगनी दैट विल बी मदुसु satisfactory to all the peoples of the state. All the peoples of the state haibase tangkhul khakta nate mau khakta nate maring khakta nate maitai khakta nate anal khakta nate aba the people who are all hauji ekhogi gadget yawgsi 35 amachung 36 no doubt praja jati kunthra manga kunthra taruk achina yanaraba wafam kharada reconciliate tawraga shanti poraknai haibasi अखोगी मैनिफेस्टो यावरब वाफम बनेव मसिदैसिदा इकाई खुमनजरिबा इबुंगो मंत्री मोइदि इकाई खुमनजरिबा इबुंगो मंत्री छि हाइब ताइ इंग्राजीदा रेस्पेक्टेड ऑनरेबल सार हाइरगदि मोइ भाब तादबसु याइ देयरफॉर मोइना अमुसु चार्ज तोइ करि हाइ चार्ज तोगे हाइबदा इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ना लेंबी रक्तंबा अखोगी लुचिंग पुरेल राहुल जीदा मोना मेमोरेंडम पी मेमोरेंडम अदुगी पेज अमखक्तु इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया दगा यामना उतना खोतना लक्ष्मण रेखा हाइबदी लई मरीना कोइसलगा थंबा
वाफमदु याम हौदोई माना ngara adu chuma da artha khangda bodona taure aba that very point what I mean indigenous tribal leaders forum na manipur natraga bharat ta congress ki sarkar la abadi mo changjer pagi artha dona aikoi di uyaba aikoi lanjere changjer age aikoi ngakpi hai pagi artha oina ui manam dei mayam pumna ta thamjage wafam simakchu ai pajage ngara manasu akoi ikai khunni ba ibungo mantri ne su pathokhi manifesto da yauriba manipur gi praja punamat na yanaraga amuk tangdu lekta ba hanjal halakani if aikona sarkar pairabadi haiba wapam siga it is very correlated mari yam leinai kari haina leinari ba mari ai mayam da thamjage in order to achieve our socio-economic and the political goals kanana hairiba indigenous tribal leaders forum na haibane base economy socio-economy amasung political goals phangnabagi damakta political settlement stipulated in the congress parties manifesto must be fulfilled party ki congress party ki manifesto da yauri ba poto maduda aikoina thajaba thamaga political settlement amagi makada political goal amasung socio-economic oiraknaba honabirakani haibagi aikoi thajaba lei haibana ba what do you mean by that congress na wasak che da yawriba nyai patra da yawriba wafam achi aikoina thajai maram maduna karigumba noina adu oirabadi leipa sina abadi aikoi soidina maki aikoi ki socio-economic amasung political goal asida sida praja punamang yanaraga pigani haibado pibiu haibana adugi onat tainaba maikaida ikai khunariba ibungo mantri duna hairibna congress separate administration pihi gatore haidana lairik haiba mp mna hai aheiba mina iba aheiba mina ngangbase haitaba mina loksanbadi ya wabane maram maduna haitaba mina irakpa haitaba mina ngangakpadi aheibana paba musung tabada mana hairisi sini masi haijatadana chithadana taurini kai base it's a general conception mipum khudimana janaba wafamni no I'm saying ai tana haibana teba adu ragadi kari tobatai congress party na ibungo saknai raba ikai khunajiriba mantri se afaba school lamda lairik tamandai mathau tarma layaba UNACO gumbadara St. George gumbadara kadai de nomam maming chanbiraga mahakche budhi lokchin gyan kar pibagi mathau tare haibase as a legal expert chairman MPCC ki chairman amoina ai request tawjege ibungo ta manam di bhabyan ta dana laipak ache chambagi mahutta laipak ache ngakpi yu haibase ai appeal tawjege aigi imalonda aina hangatchari base ibungo leipak ngakpi yu tangdu leitaba prajagi chawkhat thawrang amadi roti kapra makan ningthijana freely phangnaba hotnabiu sangdana leibiraganu haibase ngasigi leingak mapum sida oina ai appeal